Pemirsa, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali nuriksain saking aspek fiskal daerah, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD ring triwulan 1 warsa kali tali selikur kekantenang memargi alon. Sangkaning kahanan kantun kaon pinaka wesanan saking pandemi COVID-19. PB Provinsi Bali Tri Budianto Mausang, realisasi APBD sejebak Provinsi Bali wau kantos kali 4 triliun rupiah, utawi kutus kali persen saking pagu saneka siagayang. Kanan puniki dahat kirang yening saihang sareng wilangan transfer saking pemerintah pusat, saneka icen majeng suang-suang Pemda ring Bali kantos kali 6 triliun rupiah. Puniki mawinan Pemda puniki, kaptiang sida nyokong belanja sayan becik mangdek rame sida mabuat, tur pemulihan ekonomi stateka sokong. Mungguing kebijakan transfer ke daerah miwah dana desa TKDD ring Maret warsa kali tali selikur sampun kantos kali 6 dasa kutus triliun rupiah saking pagu mesai pantaraning TKDD miwah APBD 0,6 dasa 3 triliun rupiah saking TKDD. Sajroning usaha nyokong turmaning nangyang perekonomian sangkaring pandemi COVID-19, pemerintah warsane mangkin nguduhang kebijakan pen sida nyokong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah saha taler investasi sektor publik. Asapunika taler wenten tetiga game changer utawi pahan utama sane patut kalaksanayang. Kapertama investasi ring bidang kesehatan sajroning nampenin becik COVID-19 melarapan vaksinasi gratis miwah program 3M utawi 3T. Kaping kali program pelindungan sosial saha sokongan majang widang UMKM. Pini untat reformasi struktural melarapan Undang-Undang Cipta Kerja. Swardika Bisnis Bali Nguningayang.